Htio bih napomenuti da je to možda jedna od ideja dobrih, mislim da savršenih ideja, da prosto i omladina koja je otišla da studira u inostranstvo, odnosno i u Beograd, da prosto nakon završetka svojih studija dođe i vrati se odakle su, da kažem, krenuli prosto, ali za to je potrebno neka nova radna mesta, neke nove fabrike, neke nove firme, male firme, srednje firme, neke velike firme, tako da mislim da je prosto, vidim šansu u Milunu Todoroviću da prosto pokrene lavinu investicija, pogotovo s dolaskom autoputa, da se neke veće fabrike otvore ovdje, da prosto i inženjeri, ekonomisti, pravnici prosto sutra požele da se vrate u Čačak i da osnuju tu porodicu i da kažemo prosto da žive u Čačku. Ujedinjeni možemo sve. Glasajte izbornu listu broj 1. Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Milun Todorović, Čačak pobeđuje.